Lanjut ayo kita berangkat. Wah, di sana kita main enak nih. Wah, lu gimana sih asal diajakin main kagak mau mulu ondel-ondel. Ya, gua kagak mau. Gua mau diikat badan gua. Kalau kena keringat matahari hitam lagi. Ya, segitu aja lu kagak mau gua ajak main. Ayo balik yuk, kita berangkat sana. Tinggi. Ya, kita bisa joget di sana nih enak nih. Weh, kita bisa lari-larian nih. Iya kan, lu asal gua ajak main, ayo ke joget tuh di sana no. Nah, tuh kan ya, gua juga tuh bisa kan ya. Ayo, alah, pokoknya nih jalan ke sana no. Nah, joget di sana enak nih ya. Ayo dah, gua joget gimana? Nih tuh, dia begitu. Ya iyalah, gimana tuh? Wah, ada ondel-ondel lah masih balik gua kerjain nih. Wait, ada kawan-kawan. Waduh, udah kalau gue meleng-meleng begini nih ya, tuh kepas ya. Halo kawan-kawan, kenalin nih, gue Squid Game nih. Ya, wait lo gitu. Wait, gue takut, kita wait. Lah, ngapa ya kita orang main sama-sama sih? Ayo kita joget ya. Aja mau ikut joget Squid Game. Iya, emang juga. Karena baca kita, gitu kan? Tuh gue bilang kita bisa joget sama tuh. Ya, waduh, seru nih. Ternyata kita joget bareng Squid Game. Aduh, mantap. Wih, ada juru musuh dah lo. Kagak dah, aku gantian nih. Ayo lu joget dah. Joget tuh, gini. Ya, tuh kan. Mantap nih kita boleh joget. Kan, ayo joget lagi. Wih, Squid Game, ayo lu. Jangan gede-gede gitu aja. Tuh, jatuh lagi main gitu. Ayo, tuh kan. Nah, gua kata juga apa? Yuk. Ya. Nah, teman-teman, masih mau kemana nih? Nah, aku mau ditinggalin. Ayo ajak gue lah. Lu masih gitu amat main sama gue nih. Kagak, gue takut udah. Tuh kan, gimana sih ceritanya nih? Ya, aduh, ngap gue jadinya. Ya, ayo kita keluar lagi jalan. Ayo. Aduh, yuk. Wait, waduh Squid Game, tunggu. Nih, gue bilang juga apa nih masih ondel-ondel tuh kan. Ya semboyongan tuh ondel-ondel. Lagi ini kejar-kejar masih Squid Game. Aduh, ya, aduh. Mas gue. Lah,